Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi hi langutisa mhaka ya ku va vahlampfa lava nga laha eAfrika-Dzonga swi nga ri enawini va kumaka vutshunguri eswibedhlele swa mfumo. Vahlampfa va kota ku va ya ka xibedhlele lexi va ya ka tliliniki leyi va karhi va teka mimirhi loko va ya lomu hinkwako. Hikuva loko munhu a ri hala ndzeni ka tiko a nga ri nawini yena hi yexe a fanele a va a khomiwile a fe vulavula hi munhu yaloye a va a ri jele. A yi affect health ntsena na tin'wani ti-sector ta society na ku fana na issue ya crime security because tatu va ri if munhu u le Afrika-Dzonga illegally obviously so vula ku ri even if a commit a crime u nge va komi. Milangutise Ngula ya Vutivi vito Ndzunsuku Roland Baloyi. Swi tikomba ku tumbuluke mpfilumpfilu eka tindhawu to hlaya laha etikweni laha vaaki va sivelaka vahlampfa ku kuma vutshunguri eswibedhlele swa mfumo. Minhlangano ya vaaki va ri va teke magoza lawa endzhaku ku vona ku tsandzeka ka mfumo ku khoma vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Tiakeni Mkhalani u lulamise xiviko lexi. Minhlangano yo yimela vaaki eka swifundzakulu swo hambanahambana yi sungule magoza yo sivela vahlampfa lava nga nghena eAfrika-Dzonga ehandle ka mpfumelelo ku tirhisa swibedhlele swa mfumo. Minhlangano leyi yi ri swibedhlele swa Afrika-Dzonga swi fanele ku tshungula vaaki va Afrika-Dzonga ntsena ni lava nga nghena laha etikweni hi nawu. Mphakelo wa vukorhokeri bya swa rihanyo laha Afrika-Dzonga khale na khale yi ri hansi ka ntshikelelo. Vaaki va tala ku rila hi mpfumaleko wa mimirhi, madokodela ni xiyimo xa miako lexi nga tsakisiki. Xin'wana lexi nyanyaka ku nyakaparisa xiyimo lexi hileswaku maAfrika-Dzonga va fanele ku lwela vukorhokeri bya swa rihanyo eka swibedhlele swa mfumo ni vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Va ri a va swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini ni hambileswi vahlampfa va tlulaka milawu ya tiko yo nghena ehandle ka mpfumelelo va nga khomiwi. Tanihi Operation Dudula hi le ku ringeteni ka ku tiyisisa yin'wana ya milawu ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Xiyenge xa 27 xa vumbiwa ra Republic ra Afrika-Dzonga xi kombisa kahle vanhu lava fanele va kuma vukorhokeri aka swiyenge swa mfumo ngopfungopfu titliliniki na swibedhlele. Xo sungula loko munhu a fanele a ta hala ndzeni ka tiko ra Afrika-Dzonga loko ku ri ku i muaki loyi a ngo balekela swiyimo a tikweni ra yena a vitaniwaku refugee hi ririmi ra Xinghezi. Munhu yaloye a hi langutela ku i fanele a va a ri ankambeni kun'wanyana kwala tikweni ku ya hi bodara ya tiko leri a va a ri karhi a huma aka rona. Loko hi ya amahlweni hi kombisa ku section yona leyi ni vulavulaka yo kumbe xiyenge lexi ni vulavulaka xona xa 27 xi kombisa kahle leswaku i vaaki va Afrika-Dzonga lava fanele ku kuma kumbe va nga na lunghelo ra ku kuma vukorhokeri aka swiyenge swa mfumo. Va tlhela ntlhandla kambirhi a ku vi vaaki lava va nga hala ndzeni ka tiko ku ya hi xinawu lava vitaniwaka ti-legal residents. Loko hi ehenhla futhi ya aka xiyenge xa 13 section 13 ya rona vumbiwa leri ni vulavulaka hi rona ra Republic ra Afrika-Dzonga yi kombisa leswaku loko muaki a ta haleni Afrika-Dzonga xo sungula i fanele a va a ri na mpfumelelo wa ku nghena haleni ndzeni ka tiko a va na xitifiketi lexi tiyisisaka leswaku loko a fika haleni Afrika-Dzonga vukorhokeri bya rihanyo i ta byi kumisa ku yini. Sweswo hinkwaswo swi tiyisisiwa hi yena muaki hi yexe hayi hi tiko leri a vhakelaka ka rona. Na kwala ka facility leyi nga ka yona sweswo ya Deep South ku nga tliliniki yin'wana ya titliliniki ta mfumo. Loko no ku hlamusela ku vaaki lava takula hafu ya vaaki lava takula everyday i vaaki va matiko ma le handle. Van'wani va vona loko va ta hala tliliniki vo ta ntsena ku va koleka mirhi va yi fambisa yi ya ematikweni ya vona. Ni nga ku byela ku muaki wun'we swa endleka a ri na tifayili timbirhi kumbe tinharhu aka titliliniki kumbe swibedhlele swo hambanahambana. Se munhu loyiwa u ti nyiketela ku o koleka murhi loko a heta ku wu koleka a wu fambisa wu ya ematikweni ya ka vona. Ivi hina maAfrika-Dzonga hi sala hi nga ha ri na nchumu hikuva tanihi vaaki va Afrika-Dzonga sweswo hi na ndzhwalo lowu wu nga ri ku wa hina. Ndzawulo ya rihanyo ya tiko yi ri xiphiqo lexi xi aname ngopfu kambe yi kombela vaaki ku landzelela nawu. Mhaka leyiwani ya ti-undocumented foreign nationals a hi mhaka ya health ntsena a yi affect health ntsena na tin'wani ti-sector ta society na ku fana na issue ya security crime security because tatu va ri if munhu u le Afrika-Dzonga illegally obviously so vula ku ri even if a commit a crime u nge va komi, you won't trace them.
So mhaka leyiwani ya health of course is a serious challenge because tin'wana ti kona tibedhlele tin'wana ti-clinic especially letiwani ta around the border lines where Africa-Dzonga yi border na the other countries. Of course the challenge ta vona the long queues, that's why other clinics una ti long queues kun'wani tizibedhlele u kuma ku ri va ri a wu na ti-bed a wu na there's a long waiting queue u kuma surgery i mhaka ya ku va tele vanhu va kuma tindhawu tin'wana ta ku fana na Zimbabwe, Mozambique, Malawi and so forth, but mhaka leyiwani hi nga yi lunghisa as long as we act within the confines of the law. Xana nawu u ri yini hi vahlampfa lava nga laha etikweni ehandle ka mpfumelelo? Va Operation Dudula va ri na ku twisisa leswaku va pfuna vaakatiko va Afrika-Dzonga hi ku va ri vukorhokeri lebyi vahlampfa va byi kumaka va Afrika-Dzonga a va ri ku byi kumeni ku hetiseka hi ku swibedhlele kumbe healthcare services at large yi va yi kha yi tekeriwa ku va yi kota ku nyika vukorhokeri hi ku hetiseka. Kambe xin'wana lexi nga kona hi fanele hi cheka leswaku constitution ya hina yi ri yini, particularly eka section 27 leyi hlamuselaka leswaku munhu un'wana na un'wana la nga tikweni u na lunghelo ya ku va leswaku a nyikiwa vukorhokeri bya swa rihanyo. Swi nga khataleki leswaku loko u fika exibedhlele va fika va ku u muhlapfa kumbe njhani, kambe yi ri munhu un'wana na un'wana. Kusuka kwalano hi fanele hi tlhela hi cheka leswaku ku na minawu leyiwani yi fambisaka kumbe ku cheka leswaku vahlampfa lava nga tikweni va fane va khomiwa njhani ku va kota ku tlheriseriwa matikweni ya vona. Immigration law yi hlamusela leswaku mo tani ku na section or ti-section timbirhi eka immigration law leti regulator kumbe leti ti nyikaka swikombiso swa ku vahlampfa va fane va khomiwa njhani. Yo sungula i section 34 leyi hlamuselaka leswaku loko u kuma muhlampfa tanihi muofisiri hi vulavula hi immigration officer loyi a nga kumaka muhlampfa a n'wi vutisa ku hi kombela maphepha ya wena. Loko u nga ri na maphepha muofisiri wa pfumeleriwa ku ku khoma u nga ri na maphepha a ya ku pfalela, and xivangelo xexo hi swa ku u va a ku pfalela leswaku a ta kota ku tlherisela a tikweni ra wena. Then ku na leyi ya vumbirhi ku nga section 49(1) leyi kombisaka leswaku loko u kumeka u nga ri na maphepha it is a criminal offense, hi swa ku wa khomiwa u ya police station u appear court, then u kota ku nyika ti-reason ta wena ecourt. Loko ti-reason ta wena a ti khomeki or a ti amukeleki or a ti na ntiyiso, then va ta endla order a criminal court which is a district va hlamusela leswaku u fane u deportiwa within 30 days or a period not exceeding 90 days. Kambe minhlangano leyi yi hehla leswaku maphorisa ya dedzisa mavoko eka ku khoma vahlampfa. Kusuka hi 2021 hi ringete hinkwaswo ku hava xiyenge xa mfumo lexi hi nga gongondzeki aka xona ku ta vulavula na vona. Loko hi Rosettenville 2 weeks ago hi ve na xiyimo lexi maphorisa ma nga fika ma hi sivela ku endla ntirho wa hina lowu ku ya hi hina hi vona ku wona wu ri woxe wu nga sala. Hikuva loko munhu a ri hale ndzeni ka tiko a nga ri nawini yena hi yexe a fane a va a khomiwile, a fe vulavula hi munhu yaloye a va a ri jele a nga ri ndzeni ka mikhukhu kun'wanyana a nga ri ndzeni ka rumu kun'wanyana a mutini wun'wanyana, a fe vulavula hi munhu loyi a nga khomiwa a tlhela a tlheriseriwa atikweni ra rikwavo ku a ya a ti lulamisa ku a vuya hale ndzeni ka tiko a ri anawini. Tlhandla kambirhi ku na vaaki lava va nga khoma passport a hi pfumeleliwa ku tshama atikweni ro karhi. Mina hina xeni na passport but I can't go ni nge yi atikweni ro fana na Mozambique for instance hikuva ni karhi ni vulavula Xitsonga ni ti byela ku a Mozambique ni ta fika ni tshama kona. A hi papila ro tshama, i papila leri pfumelelaka munhu ku famba a xikarhi ka matiko, not leri ya ku munhu se i fane a ya tshama. Loko munhu a ta lava ku tshama haleni Afrika-Dzonga a ti lulamisi a va na maphepha ma ku tshama endzeni ka tiko ku nga ri passport yi ri yoxe. Passport yi ri yoxe a hi yona mpfumelo loko munhu a tshami hale ndzeni ka tiko. I mani vula ku vurhangeri a byi kona atikweni ra Afrika-Dzonga. Hi la problem yi nga kona kwalano kumbe xiphiqo xi sungula kwalano ka ku kusuka ehenhla loko yo bola nhloko swi vula nhlampfi hinkwayo a yi cukumeta a yi le ku tirheni. A hi languti ku na loko wo khoma i nga khoma vaaki lava va nga koho hale ndzeni ka tiko va magidigidi kumbe va mamiliyoni i va tlherisela ematikweni ya vona, mara mundzuku va ta pfuka va ri kona. Why va pfuka va ri kona? Hikwalaho ka ku mindzilekano ya hina yi pfuleke ngopfu lera ku munhu o famba ingaku u nghena a supermarket kumbe a vhengeleni la a ngo nghena a nga vutisi nchumu a fika a xava leswi a xavaka swona a tlhela a huma ku nga ri na swivutiso swo karhi.
Loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana hikokwalaho ka yini matiko lava hlampfa va humaka eka wona ya nga teki vutihlamuleri bya tihakelo. Xana Afrika-Dzonga ri nga swi kota ku phakela vutshunguri eka mani na mani ke? Mutivi wa tipolitiki Nkulukumba Magic Nkwashu u sola mfumo eka xiyimo lexi. Nkwashu u ri Afrika-Dzonga yi nge swi koti ku angarhela ni ku phakela vukorhokeri eka matiko hinkwayo ya Afrika. Tsundzuka exifundzeninkulu xa Limpopo loko Premier Poppy Ramathuba va ha ri MEC wa Health i xirilo lexi a va ri na xona ngopfu. Hi vona vaakatiko lava va nga va makhelwani va ta tirhisa swibedhlele swa hina ngopfungopfu mi kuma lava kumbexana va nga le mirini vo tela ku va ta bebula vana va vuyele makaya ene swi tikisela endzawulo ya rihanyo leyi hi tivaka ku loko vaakatiko va hina va fanele va kuma vutshunguri va nga fikeleli. Hi vone swibedhlele swo tala swa mani na mani vanhu va tlela etiphasejini vanhu va tlhelele makaya va nga pfunekangi. Lero i ntlhontlho wukulu lowu endlaka ku tiko ri nga koti ku va ri fikelela swilaveko swa vaakatiko hi mhaka vahlampfa lava va taku hi tindlela leti ti nga tshamisekangiki. Kambe a ku ve ni ku loko ku ri ni vahlampfa lava va nga laha matiko lama ya nga ni vahlampfa valava a ya teke vutihlamuleri eku va ya tise mali yo karhi loko va fanele va endle vutshunguri. Ku ni mali leyi va faneleke va yi hakela va nga vheli va tshikelela vanhu va voho eku Afrika-Dzonga yi ta swi vona. Afrika-Dzonga yi fanele yi languta ma-Afrika-Dzonga ni vula Nigeria swi fanele swi va tani Zimbabwe van'wana va langute vaakatiko va vona hambileswi hi swi tivaka ku Afrika-Dzonga yi le henhla loko yi fananisiwa ni matiko man'wana kambe a swi vuli ku yi fanele yi tikeriwa. Mina sweswiwani tanihi muAfrika-Dzonga ni tikuma ni ri Zimbabwe kumbe Nigeria kumbe matikweni man'wana ma Afrika swi nga ri enawini ni kumeka ku se ni fanele ni kuma vutshunguri. Xana mi vona ingaku va nga swi kota ku ni pfuna ni kuma vutshunguri bya mani na mani ematikweni ma vona mara ni ri hava maphepha lama ma nga fanele? A swi nge olovi a tsundzuka ku minkarhi yo tala matiko akelani va langute ngopfu eku vanhu va ri ni maphephe loko va nghena le ka vona hambi ku ri lava va nga ri a va ri valweri va ntshunxeko loko va ha ri ka matiko walamo a ku ri lava a va tshama ka tikampa to karhi. Kambe loko hi languta laha Afrika-Dzonga vahlampfa vo tala lava nghenaka hi lava va taku va nga tangi hi maphephe hi ndlela ya kahle leyi tivekaku va tsarisiwile va nghena hi ti-border gate hi tindlela ta ku ka ti nga tshamisekangi. So a hi swi tivi ni ku hi vanhu vangani lero swa karhata ni mpimanyeto lowu endliwaka budget leyi endliwaka ya tiko yi va yi endliwa hikuva ku langutiwe ti-statistics leti vankulukumba va Risenga Maluleka va ti endlaku ka Stats SA leti ti endlaku ku loko ku endliwa nkavelo wa timali wu va wu langute eku vaakatiko i vangani lava va nghenaku va ri ni maphephe hi tindlela ta kahle ku va ku ri lava va tivekaku eminkarhi yo tala na voho va tirhisa eswibedhlele swa ku tiyimela kumbe leswi swi nga swa private hikuva va nghene va ri ni insurance ya ku va nghena laha tikweni hi ndlela ya nawu. Ntlhontlho un'wana lowu mfumo wu nga langutana na wona sweswi i ku matiko lawa vahlampfa va humaka eka wona ya ala ku phalala hi tihakelo ta swa vutshunguri eka vaaki va vona. Mfumo wa initiate mhaka ya solution ya uri vulavula na ti-embassies ta ku huma na Zimbabwe Mozambique especially around SADC se va byela please ina vaaki va kuma ti-country ta hina ela Afrika-Dzonga especially atibedhlele ta hina a yi pfunaneni a yi vulavuleni pfunani ri na hi nga tirhisa njhani mhaka leyiwani but unfortunately na vona ti-embassy va ri
a va tivi ri vaaki va vona va te njhani a va tangi legally in this country. So that's why leyiwani i va mhaka serious issue na vona va nge swi koti u setla tibili ta vaaki lava vona va nga ri sure because na vona a va byelangi mfumo wa vona va le Afrika-Dzonga. Ni hambi swi ri tano maendlelo ya vaaki ya soriwa hi swiyenge leswi nga riki swa mfumo. Vulawuri byi hume mavokweni eka varhangeri va hina. Hi nga vulavula hi South African Human Rights Commission as an example. Va yimayima loko ku ri vahlampfa lava va vulaka ku va le ku xanisiweni, kambe a va yingiseli swirilo swa matiko vaakatiko va Afrika-Dzonga lava ku nga vona va hakelaka xibalo. Vaakatiko va le ku contributeni ka mali leyi va tlhela va nga koti ku va pfuneka. So ti-institution ta ku fana na va South African Human Rights Commission a va le ku languteni ka swilaveko swa vaakatiko. Hala tlhelo ku ni ti-foundation to hlaya leti ti yimayimaka ti yimisa mfumo ti va yisa court hikuva va yimela ngopfu vahlampfa ku tlula vaakatiko. Loko ho nyika xikombiso ka matiko yo fana na va America, ha swi vona ku president loyi a ha ku nghenaka Donald Trump a hi munhu loyi a tekaka mhaka ya vahlampfa hi xiyimo xa le hansi, wa va hlongola. So i yini leswi xi faneleke xi endla ku Afrika-Dzonga ku kota ku va munhu un'wana na un'wana a ti endlela hi ku rhandza handle ka ku va a landzelela nawu. Loko hi ri ku vumbiwa bya hina ku ni lani byi nga tshamisekangiki, byo fanele byi cinciwa ku fana ni nawu un'wana na un'wana. Loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana mfumo wu nga endla yini ku ololoxa xiphiqo lexi. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka mhaka ya ku va vahlampfa lava nga laha eAfrika-Dzonga swi nga ri enawini va kumaka vutshunguri eswibedhlele swa mfumo. Sweswo leswi a va te va ta nghenisa filing system leyi nga ta endla ku yi va electronic, leyi nga ta endla ku loko u ye ka xibedhlele lexi loko wo suka u ye ka xin'wana swi kota ku va swi kumeka, kambe a hi leswi swi nga le ku endlekeni. Vahlampfa va kota ku va ye ka xibedhlele lexi, va ye ka tliliniki leyi va karhi va teka mimirhi loko va ya lomu hinkwako, va swi teka leswi va swi vuyisela le ka vona swi ya va tirhela le makaya. So swilo leswi a swi lava ngopfu ku SADC, African Union, ti yima ti tirha handle ka ku va ku languteriwa ku Afrika-Dzonga yi vukarha ematiko lama hinkwawo. I mean Afrika yi na kwala ka 54 wa matiko, lero a yi nge swi koti ku va yi byarha vutihlamuleri bya vaakatiko va Afrika hinkwayo. I Afrika-Dzonga yo kota ku va yi hlayisa 62 million wa vanhu lava nga kona. Na koho ha swi tiva ku sweswo leswi hi nga langutana ni mintsengo ya le henhla, titharifi leti Amerika yi ti nghenisaka swi ta ya swi karhi swi tika. Mhaka ya mimirhi leyi a yi suka yi ri le Amerika swin'wana swi nga yimisiwa hikokwalaho ka vurhangeri lebyi nga kona, swi ya swi karhi swi tikisela endzawulo ya rihanyo. MaAfrika-Dzonga a va kumi vutshunguri lebyi byi faneleke. Van'wana va hetelela va ku exibedhlele xo karhi a ni nge yi ka xona, hi ku loko u ya koho u nge vuyi, u ta fela koho hi mhaka ku vutshunguri a byi tshamisekanga. It's difficult because un'wana ta ku byela no ni rivele ID ya mina ekaya, ni rivale passport ya mina ekaya, ni rivale asylum documentation ekaya, so lava ku pfuniwa. So obviously next time loko vuya u vuye na yona. And van'wana if the undocumented nationals, obviously if va te va ri exibedhlele va fanele ku kombisa u submita ti-documentation ta vona, ve nge next time va vabya va ta ya exibedhlele B. So that is the challenge that we are experiencing. But as government, we are rolling what we call electronic record health system, so private hospital, so that we are going to take the details of all South Africans, just like a Home Affairs. So next time we are just going to get your IDs, go get your name, punch on the system,
anywhere in the country so that we can access your profile without necessarily needing your documentation. So the one also for na maka ya hore bantu ba ta famba sebetlela o clinic ba collect that medication. So at least with that system, electronic health record system, at least once we implement that system, at least it's going to assist us to prevent maka le one bantu ba ta famba clinic, the hospital ba collect the medication claiming to be sick even if they're not sick. Loko mi langutisa leyiwani ya electronic so va yi lava maphepha lava mi ta boheka ku ma eka ka system xana yona yi ta tirha njhani hikuva vanhu lava hi vulavulaka hi vona a va na wona maphepha from the first day. So what's going to be different with the electronic? What information are you going to put la hikuva a ngo no ta na printer a ri posta minduku a vuya a ri thabo No, obviously the system for the foreign nationals, we are working on the system to address that issue, especially the undocumented nationals. Obviously, it Mr. Boyka, if maybe Boyka could take the fingerprints, even if so that just to create our own database so that it born without change a bit or that clinic, as long as your fingerprints are on the system. Regardless of your name, it already so collected a clinic A and we collect in the clinic B. So we believe it in the long run to address makali one now collector Merina clinic that clinic takwambanamba. Nina kuthemba na kufumela leswaku loko va n'wati politiki vo hlangana va debate va kokisana kahle. Constitution ya hina mayelana na section 27 yi nga ciciwa leswaku yi kota ku hlamusela leswaku eka swiyimo swa vahlampfa a va kombisi switandzhaku swa so kumbe a va ti na maphepha ya so leswaku va ta kota ku kuma vukorhokeri. As things stand, loko mhlampfa a ya xibedhlele a ku la ku pfuniwa ku hava ku nurse kumbe dokodela u ta n'wi byela ku ni nge ku pfuni ku a wala South Africa a nga na matimba ya ku bula sweswo. Kambe loko ku va ku ri na satellite office ya Home Affairs exibedhlele, ku va ku ri na office ya police station exibedhlele, hambiloko ku nga ri vanhu va tirhi vo ringana 5 or 2 or 3, mara yi va yi ri koho kwala for xiyimo lexiya xa ku loko muhlampfa a fika a vulavula hi swa vuxisi, satellite yi confirma then ku informiwa office ya swa vuphorisa leswaku ku na mhaka ya so, va kota ku teka magoza then va kota ku landzelela ku nawu hi fanele hi teka xitepe xa so hi ku ya Immigration Act and na hi ku ya hi Refugee Act u va a hi nyike swa vuxisi. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.